Spika wa mbunge ya Meru Ayubu nongerete ugambi bwawe kiri siasa cia Kirimara iria itigirite Profesa Kithure Kindiki agwetita mwaria wa Kirimara. Ayubu augite ari na witikio Kindiki agwatwaria Mount Kenya East gukinyaniria mirandi ya witi na mbere iria ithiritwe remete gwa Kagita Nandi. Augite Kindiki ni mutongereria withagirwa kithikira bunene na mutongereria ukuthikira antu niwe mwega na umbikia kuguna akari. Muthurumuriuki ari na ripoti iji. Spika wa Meru Ayubu augite Nandi baada tongere Mount Kenya East ibombite korotera Profesa Kithure Kindiki urani minister okaria kwithirwa agitongeria mantu jege siasa na kinya witi na mbere. Egita riri Meru ni kunindi utongeria shupabu kabisa ewatene Meru Tharaka Nithi na Embu Mount Kenya East na tukauga tutegete kabisa na tutigucia area muntu uria wina ugebura bunene ndene ya thirikari etwa Profesa Kithure Kindiki na imwana wetu wa Mumeru na batu turi assembly icho ithatu Embu Tharaka Nithi na Meru County itugwatanirite tirimwe na tijairi kuga ati batwe mutongeria wetu uria umba wikia ng'ombe cia Mount Kenya East muro ikanyoroje na gaichokia etwa Profesa Kithure Kindiki akiwa witikio bao bura munene nura Kithure Kindiki au kinyira mutongeria mugongo na witikio bao Nandi na dagatikira mirandire kwa mintereji ikwithwe kithirikira batwi tukarite twinyiritwe kuma barabara cerami cia kwamire ira ciekiri cia kuthirikira institutions ciatigo gatigati ya Mariani University twaere milioni 500 i president rere rigete kuja Meru mwanka na Arua iteja Nyandururu na tuko watu tukwendenya tukutho twina mwana wetu akui uria umba ukinyira munene na hatu tukombo mukinyira thina cietu ikathira igita riri moyo na gachia kugita barabara cerami noe na mbea cha kugita mbea cha technical noe na mbea gachua kugita Mount University yetu kwaria Mariene manto amarimba manto ya area ngeta wa I think eta wa Igembe campus ni uchionde ni institutions ira tukwenda chikura nikenda chiombo kuria ndigoro yetu Meru na mturombo tutethia no Profesa Kithure Kindiki akiwa na kagitaka tongere kuthabakiorikira thirikari history ya Kenya ni tuonetie ati into bya Kenya bigagwa kuringana na siasa urachietete tiga bira bitikomba kwebereka lakini okwetho ukiumba kuma kithirikari uria kari then ukatho ina changamoto ingi muno na antu akubage changamoto ingi muno ntu maendeleo ya moja rogo expect office no thithirwa utumba kwithirwa ko uni kwenda kuromba antu betu muno bera barabara atongeria tugerie ni gukora kithirikari no ntu kikire nene uria wina gachuka kumigita number 1 President William Ruto obaire na Arua Profesa Kithure Kindiki no kethiro tike bobo baire inyoketho mutongeria wa area antu kigintu kabaretera then urongo kethiro wibera akigwa na ndato kinyite ituria mawega iria ambitio kweria na kagite gatikuraja Mumeru mbakithwakira munyaka na ndina ma ngai agetikiria mantraja rembere then inya 2032 tuya tukiariria mwana wetu president Ndigurwiji na batu inya tue Ndigurwere yenge komba kuja keri tue etromba maendeleo ko amboli antu beto bara Mount Kenya West bolie nyabu to bokaritie muno to bokalie gitara Kenyatta to bokalie gitara Kibaki to bokalie gitara ya Uhuru Kenyatta na tue nyabu riri ni gitara ndi otuchokere guoko nontu igururu retu irugukite ngai wetu na tururite iguru na itukona rithongi ko ankwenda kwirana betu ba Meru mbira antu betu ba Meru batu tukairwa tumage Profesa Kithure Kindiki anonto bonto bubu augite mbunge ya Meru ni kuwata mbaru mono Kithure Kindiki identiko chetete bakodro na mbunge ya Meru Tharaka Nithi na Embu gwitauge bwao na nyantu kwena Arua ankwenda guchokeria mbugati Profesa Kithure Kindiki batu tu mbunge Meru turi nyuma yawe igana kwegana na batu tukauga ntukuite kuraja
kiumia kimwe ntugwite tithira batu twakara nthiguru twi MCAs Paembu, Tharaka Nithi na Meru na still tukauga uge bwetu nikenda Kenya yonthe yumba kumenya na aria MCAs ba Mount Kenya East barungi. Mlioki Oru TV mutirijo kangangi.